Жогорку сотко чейинки болгон майда барат нерселерди мен чечем. Анан мен чече албай калганды жогорку сот чечет да. Азыр эми ушул айылдын ичиндеги баягы тоогу мурдап кетти, аял менен урушуп кеттим деген нерселерди мен чечем. Кана жана балдарды киргизгиле да. Ошолордун бир эмесин угуп коюн да. Кана. Уния кабас тоотам. Элиңди көрөйүн, жердин питиндей болгон. Кандай жакшы ден соолуктар? Жакшы. Отурасыңар, тынсыңар, ден соолугуңар жакшы. Эмне болду? Бери бас тоотам, бери бас. Мун жерге келди отам. Элиңди көрөйүн, күкүрттөй болгону. Надела, я тебя не люблю. Орусчамам түгөп калды элиңди көрөйүн. Жок, бул кийим эмне болду? Тынччылыкпы? Кийим бул? Көзүңө эмне балам көрүнөт ау? Күйөөм меним. Мен сен неберең окшойт деппин мен. Ой, неберени мынчалык уруша албайсың, А сенин күйөөңбү бул? О, күйөөм, мына кабас чөнтөк эле колуң салат, мына кабас. Мынантип карматпайт да, мынантип карматпай жүдөттү мына. Эмне болду? Эмне тынччылыкпы? Эмне? Тынччылык эмес да, тынччылык адам ушул жерге келеби? Айылдык сотсузбу? Ооба. Бизди ажыраштырып коюң. Неге? Жашабайм мен, жашагым да келбей калды. Мун менен жашагандан көрө астын өлүп алган жакшы болуп атат. Эмнеси жакпай ататмын? Турмуш курганыбызга 25 жыл болду. 25 жылдан бери кут туш акыбал жашоо да. Унчукпай. Бар экенинен билбейм, жок экенинен билбейм. Общем, мына лох да мындайча айтканда. Барамын, чөнтөк эле колуну салып турат. Куту бир дакы качып кете тургандай. 25 жылдан бери ушак бала жалдырап эле балык да балык. Мунун жашаганы жакпай атабыза. Жакпай атат. В общем, мен жашабайм мун менен. Мындайча айтканда мен каалабай калдым. Неге бул аябай башкача жашап атабы? Секин жашап атат да. Өтө эле секин. Сага кандай жашаш керек? Мен тез жашагым келип атат. Яман тез жашагым келип атат. Түнү да, күнү да, кабетте да кесте жашай эле бериш керек да. Үйгө кирдиң жашап коюшуң керек. Эркек деген эркектей болуш керек да, туурабы? Эркек деген ичиш керек, чегиш керек, эркек деген милиса жүрүш керек, эркек деген аялды кармап башка тебиш керек. Айнек терезелер, чайнектер сыныш керек. Туруу. Эркек эр катын эшикке карап жүгүрүш керек. Кошуна колоңдорго шарманда болуш керек. Кыздарга барыш керек. Онун үстүнө мен кармашым керек. Ошондо кайф. Бул лох да мына. Чыкпай турат мына. Сага болбойт атат. Болбойт, в общем, мага мындай шустри мындай ичкен, чеккен, мындай тесте жашаган, мындай эркекти требит этип атам. Эми сен оюңда мен сага ошондой эркек таап беришим керек экен да. Ооба. Бир эле өлүп көрбөгөн эркек таап беришиңиз керек. Калган бүт кылган болчу. Любойңуз. Мен сенин жашооңду түшүндүм. Мына чекеректе туруп тургула. Эми силерден да башкалар бар да, ошолорду кабыл алайын. Бүркүт, сен о каргаларды үркүтүрдүң го? Жүрөгү жок каргалар экен да. Сага мине жок дейм де. Айылдын эң эле ичкен адамы сенсин. Муну бакалашканга самогондон толтуруп алып ичип жүрө бербейсиңби? Сенде эмне проблема эми? Менде эч кандай проблема жок. Менде тыптынч. Проблема бардыгы мага айтайын.
Ya Bulgar sen neyin emas? Yülünü açır. Yülünü açır. Ya Bulgar sotlap koyat. Kim bu kasadan? Demen ayağında koy. Çaratan bir şeyin olsun. Ya bu sen neyin emas? Ya tınçlık saklanış gerek Bulgar'da. Men çeçem. Menen giyin sen çeçesin. He? Uyatamaz bu ayal kişi vurgan. He? O me. Bol. Ya Johnny, neme bunlar giyiz bol neme. Ya Johnny böyle bol tezrak. Ağ işlerinde attım hele o. Beni arlaştırma. Niye masaya çeştin şu gün geçene? Bu oldu ben kastımımı çeştim bolganlı işte kılmadım boldu. Boldu. Eme canım söyle canım deyin de. Ayağım söyle. Hazır. Söyle. Distansiya karmat söyle. Buna 3 metre. Ben yaşağım gelmiyor kaldı. Niye ge? Biz de açıraştırıp koyumuz. Çakmaya kaldı. Günde yiyecek, çeket, gelvalı uğrak. Ağrınız az gelgesip tez yaşayın. Anan? Tımbay yaşayıverip eköğüsten arıktap gittik. Yaylan aynı. Sana niye acıraştırış oğlayıvken sana ya yaşayıverdi. Yaşamayayım. Ya bunu menen acıraşkanda mine sana başka yer dayar duravıken? Ya men sana kanda yer taperim başka? Bir yaşına ile yerler var hazır. Mağa içmegen, çekmegen, kızlarga barbaga, koyu ağzından çoğalmagan biri olsa 20 minuta da kütmey teyip getemeyelim diyorey. Tümüyle bunu karasan, içmegen, çekmegen, koyu ağzından çoğalmagan erkek gerekti. Men sana da domandı erkeklerdi. İçmegen, çekmegen, koyu ağzından çoğalma. İçmegen, çekmegen, koyu ağzından çoğalmagan. Sana içken, çekken... Bu nerseni çesse balat. Tak, şu durum, beraka gel. Kıskası, sen bugünden başlap muno gelin menen yaşaysın sen. Uktun mu? Düşündün ha? Digimle Getir. Senin getkenine ben az bir koy soyup Kur'an okutmam, getir. Gelin. Mına sana içpegen, çekpegen, koy ağzından çoğalmagan jigit mına. Oşanday jigit, sen oylaganday jigit. Uşu menen baktılı olgun, uktun mu? Apey bir sottalıp gitmeyin bir. Sottal ketpeysin, davay. Yaşlı jetelekten bir evi değil de. Koy çoğun hele. Ha çoğun evi. Hava. Davay, bargıla. Buna uşun tüyle baktılı kıl koysa olat da. Ta gel sen merak gel he. Niye izde otasın emem, niye jogottun? Meni alım kaka gitti. Sen ayalın çok, al gitti. Kaka alıp gitti. Turmuşka çiğip gitti sen ayalın. İçip jürörsen turmuşka çiğip gitet de başka güyögü. Sıra öyle gitti abi. Sıra öyle getir. Abi sıra koy yok da kendine. Öt bir yaka. Bugünden başlap. Senin ayalın. Ona olat. Kim o? Ona. Uşu. O? Bunun mağa çıdayı mı? Sen bu kaçıdaysın mı? Özün jönüngde oyun biyik ko. Her iki gündün birinde apamkına gittim deyiver beybi degen. Apamkına gittim de evce apamkına gittim de get kolasın özün. Çıday da toşna. Sen yaşap görgün bir Ben de için. garajaz mı? Oy. Tüstür. Sana eğlenmesem bay tüstür. Sen degen sen de kimle yalı olsan bilesin mi? Men özüm bilem, tüz turan bu, kıyışık turan bu. Elin duran süt yetmeye kalgan itlerge okşa. Berarak gel. Köteren bolmay, berarak gel. Bana aytı da. Oo, sana aytı Sen adam. ben kim eken bilesin. Niye ayaktan bilesin sen kim eken? Ben degen ayrıldım bu. Ayrıldım oturuyor. Ne bana? Ne dersin? Yeme. Yok.
Vuruşma. Sen ne oyun? Burayı zaten. Hem niye oldu? Siz qanday sotsuz? He. Qanday sotsuz? He. Men sizga mындай qo'y og'zidan cho'valmagan, sekin jashay turgan er toperingiz desam siz вообще jashaway turgan er toper qo'ygan turmaysizmi? Hem men qayaqdan bilaman. Mine oldu ya. Mine jakpay tabi ajraştırıp koyayım. Jojo kayıp boludur, kayıp bolur. Ne oldu? Caşaysın mı? Yaşayın. Ajraştırıp koyayım. Jojo, o min ekleş baktır olsun, o min. Kol çavlar olsun, her bir ayın alsın jigitleri. İlyas İvanaliyev, Talant Kulamov, Talas Kaşgarıyev, İlyas Kurtay.